Пайғамбарыбыз башка бир хадисте айтат: "Утлубул илма минал махди илал лахд." Илимди талап кылгыла бешиктен кабырга чейин дейт. Илим талап кылуу ар бир момун мусулман эркек аялга парз деп пайгамбарыбыз айтат. Амр ибн Ас радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Инна Аллаха ла яқбидул илма интизаан янтазиху минал ибад." Аллаху субхана ва таала илимди bir ilim algan adamdın kökürögünü suurup albayt deyt. Walakin yaqbidul ilme bi qabdil ulama. Bирок Allah Taala ilimdi oşol alımdın canın alуу menen alat deyt. Hatta iza lam yubqi aliman, keyin hiç bir alım kalbay kalsa, ittahazan nasu ruusan juhala deyt. Adamlar özlerinin başına ilim albagan nadandardı şaylap alat. Alardan bir mesele suralsa, alar ilimsizlikten cevap bergendikten özlerin dağı başka adaştırat, başka biröylörді dağı adaştırat deydi. Demek, alımdın qoğumda bar bolğonu, бұл çındığında oşol qoğumga Allah Taala'nın bergen nimet eken. Oşondan tiriu kezinde qoğuldan kelişince paydalanıp kalganga biz emne kılışыбыз керек, hareket kılışыбыз керек. Al alım ötkөндөн keyin ilimi özü menen koşa ketет. Özü menen koşa ketет. Andan keyin dağı Allah Taala nasip kılsa gana çıgat da oşonday alımlar. Oşondan ilim talap kılуу jolu iğne menen kuduk kazganday деп айтылат. Ötө машакаттуу болот, көптөгөн кыйынчылыктар болот, аябай сабырдуулук керек. Ошондон пайгамбарыбыз иннамал илму бит-тааллум. Илим алуу бул илим үйрөнүү менен болот. Ошонун машакатына чыдоо менен болот деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтып кеткен.